maze imyaka kuva 93 muri Desembre kugeza uno munsi ni imyaka ingahe? Si 28 baye 28 maze imyaka 28 nzanerekwa kuva mu kwezi kwa 12 93 kugeza uno munsi sindasuzugura pasteur wanje, sindashwana na pasteur wanje. Mu miryango ntibarampamagara ngo bambwire ngo ese wahanuye iki, wavuze iki, wavuze iki. Kandi bambizi hari ivyo mbaza, hari ivyo navuze, ariko namenya abo mbibwira, menya aho mbivugira, menya n'uburyo bwiza bwo kubivuga. Nta muntu urampamagara ngo ambaze ikintu camfashije si ubwenge bwanje. Nisuze Kristo, Kristo ampa ubwenge bwo kumenya uko nitwara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Turasubiramo. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Amen. Shimye Imana kuba hano. Nihangane narwaye gripe, naje nyirwaye, hanyuma sinaruhuka nkomeza gukora cyane bituma nanirwa birushijeho, ariko ndishimye cyane kugera hano. Imana ibahe umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Nasanze hano harahindutse. Iyi nzu sinayisizeho nubwo atari yacu, ariko Imana ishimwe ko yubakiye umuturanyi, nawe azoza guma nyine ahure n'imbaraga z'Imana. Ndashima kandi kubwo urusengero. Hano hantu nabonye barakoze umuhanda w'amapave, nabonye hari ahantu mwasize irange hano hanze. Cokoze mu rusengero ntiyabona cyane, uzogura amatara menshi nyine nene yayandi nyine agisi. Bwana Yesu asifiwe. Nashimye cyane kubwo abaririmbyi nabonye muri benshi. Imana ibahe umugisha. Nishimye cyane kubwo uriya musore nasize adahari, size ahantu yari yazindutse. Ndashima Imana yamurinze. Imana ihimbazwe. Dusabiye kwihangana abantu bagize ibibazo bitandukanye, harimo abagize ibyago. Ukomeze kwihangana. Barimo umuryango wa Rugabo, by'umwihariko muri uyu mwaka yapfushije sebukwe, apfusha nyirabukwe, none yapfushije mama we. Ngira ngo ntiyanabonetse uyu munsi, birumvikana ari mu kiriyo we na madamu. Basabiye kwihangana kandi bagize neza kumuhumuriza no kuvuga ko muri umutabara. Ndashimira umuryango wa Herve twazanye.
ndashimira abashyitsi baje kubana natwe. Imana ibahumugisha. Munyemerere mvuge ko mpaye agaciro imirimo yanyu abakaruvari ba Nairobi. Nishimye cyane, ariko ikintu cyanshimishije kurushaho ni ba bana bavuye hano. Uriya Imana ntiyadutumye umurimo wo gushekerera, yadutumye umurimo ufite intego. Umuntu akwiye gukora umurimo ufite intego yo gusiga umurage, kandi ntushobora gutekereza gusiga umurage utabonera umwanya abana batoya bangana kure. Mbonereho n'umwanya wo kubwira ababyeyi, uri umurimo pasiteri abakorera urakomeye kuruta uko mbivuze. Kandi mushumba bihaye agaciro. Nongeye gukonfirima kabisa ko Imana yaguhamagaye. Umuntu Imana yahamagaye azarangwa n'ibintu bitatu mwitorero umushumba. Icyambere, azasenga. Umushumba udasenga azavuga inkuru z'abakecuru bahaza imibisi, azavuga inkuru ziraho zo hanze ahangaha. Ariko umushumba usenga azavuga inkuru yavuganyeho n'Imana. Muvuga ngo amen. Icya kabiri, umushumba wahamagawe n'Imana agomba kwita ku bana. Abakristo bose muri rusange agomba kubitaho, ariko cyane cyane abana. Iyo utareza abana ugira itorero ry'igihe gitoya, ariko iyo ureza abana ufite itorero ry'igihe kirekire. Icya gatatu, umushumba wahamagawe n'Imana azayicisha bugufi. Umuntu wahamagawe n'Imana azayicisha bugufi. Imana iguheze umugisha. Turi hano Nairobi, twaje mu giterane dutumiwemo na Grace Tabernacle, ariko nabasabye kuza kaza kubasura mu gitondo. Jewe turateganya kuzakora igiterane, ubundi twari twabapromisinze ko tuzaza kuri Noheri, ariko kubera ibintu bya mushumba representant legal wungirije umaze igihe afunzwe, hari ibintu byinshi byabaye cyane mu mpera z'uyu mwaka, ku buryo hari na gahunda izaba icyumweru gitaha tariki 23. Ubwo rero biradusaba kwikonsantara cyane kugira ngo tumenye gahunda uko tuyikurikira. Niyo mpamvu tutateguye gahunda yo kuza kubaramutsa, ariko tuzoza kubaramutsa kandi tuzoza mubitegure. Igihe muzahita mu mwaka utaha tuzacyubaha, tuze tubaramutse. Muri abacu natwe turi abanyu. Ndashima Imana kubona Muzehe Sirasi, we turabaniriye akaba na hano. Ndashima cyane kandi kubona coordinateur mushya, ngira ngo nuri ko ari mwiza cyane. Imana iguhe umugisha coordinateur, wabonye ukuntu gukorera Imana bikomeye.
hari ibintu wagarukiyeho Nikora, ntabwo urabyumva neza. Isosi izakora neza nyuma y'imyaka 2 nibwo uzobona kumva agasosi neza. Abapastori nabo bazi umuruhongira kuko nabo baravyumva. Umuntu utaricara kuri izi ntebe azagira ngo hari mu cyubahiro, ahubwo azi ko ahangaha hari Gorigota. Imana ibahe umugisha kandi kugirire neza. Nicolas, Imana iguhe umugisha ku murimo wakoze muri iyi myaka ishize. Ndashima cyane kandi ku bwa Isaac, Imana yacira inzira akagenda. Imana ihimbaza. Umwana n'uwawe sister, kuhakanije imbaraga nyinshi cyane. Bwana sifiwe. Nuhuri afite impanga se? Wow. Yabade meze neza. Umugabo we ninde? Uhe? Mama shaho. Papa. Iyo. Ni wewe? Mama mataka yuruwe. Bari shimwe papa. Duhimbaje Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Bwana sifiwe. Ihangane ubwiro mwegeranye ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ndashaka kuvuga hejuru y'ubukristo. Umukristo mbere yuko nkomeza mu ijambo ntaribagirwa ko bimeze nyine nageze hano bandi chef pasteri na coordinateur wa paroisse ndabakeneye nyuma y'amateraniro tuze kubonana mbere yuko tugenda. Imana bahumugisha. Iyo bavuze umukristo, ijambo rya mbere ni umuntu. Umukristo ni umuntu. Nawe urya, unywa, wiga, uhumeka, ukeneraho kuba, ukenera déplacement, ukenera kwambara, ubabara, wishima, ushobora kurakara, ubabara akababarira. Duhaye ikaze umuryango w'abato. Imana bahumugisha kandi ishimwe y'abarinzi kabahurutsa. Ntabwo byoroshe nyine, Imana ibihanganisha. Abato yari data bukwe, sebuko wa mukuru wanje neza. Nuko bihangane, kiza nuko yasize umuryango. Umukristo ni umuntu kimwe n'abantu. Ubabara akababarira, urwara usonza, ukenera minervare yishurira abana, agakenera amafaranga mu minsi ye y'ubuzima bwa minsi yose, ni umuntu. Ariko nubwo ari umuntu, afite ibigomba kumutandukanya n'abandi bantu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo je ndi umukristo, wico ni ikintu kigira gute, ugihumuriza umutima wawe, ukikagira gute kandi ukikanibagiza ibyago byose, ngo nkabaho numva nduhuwe n'umwami Yesu. Umukristo definition yawo ni ukuba munsi y'ubutware bwa Kristo, akakubera umuyobozi, akakubera umutware, akakubera umuyobora cyangwa umuyobozi. Ubuzima bwawe bwose bukaba under Jesus' leadership.
iyo bavuze ubukristo ni ukuba munsi ya Kristo, munsi y'ubutware bwa Kristo. Bibiliya izivuga ngo Yesu Kristo ngo amaze kwihanganira umusaraba ngo n'isoni zawo, ngo Imana yamuhaye izina risumba yandi mazina yose. Abantu bose bakomeye n'aboroheje babarizwa munsi y'ubutware bw'izina rya Kristo, nyuma y'uko yihanganiye imibabaro n'intambara na misiyo yari ikomeye yamusabaga kubambwa. Yihanganiye, Imana yamuhaye ubutware, izamura izina rye irishira hejuru y'ayandi mazina yose. Muvuge ngo amen. Umukristo definisiyo ya kabiri ni umuntu uvukana na Kristo. Bibiliya izivuga ngo Kristo ngo yabaye imfura muri bene se benshi. Kristo ni grand frère ku bantu bose bemera Kristo, ku bantu bose baba Kristo. Kristo ni grand frère. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ubuzima bwacu ngo Imana yabuhishanye n'ubwa Kristo mu biganza byayo. Definisiyo ya gatatu y'ubukristo. Abakristo ni abantu bigana Kristo. Ni nayo nshaka guheraho ibiranga umukristo. Umukristo ni umuntu wigana Kristo mu mibereho ya misi yose. Atukuke Baba mu ngoma. Intambara uzuhura nayo uzoyisengere. Urubizi uzoyisengere gusa, uzusenge. Usengere urugo, usenge. Nusenga ibibazo bizokema. Sivyo? Ntukarakare uvuge, uzusenga gusa. Usigaye uraka. Yeme, mwoheze Imana icoro muzamuha ibiganza. Sema haleluya. Umukozi w'umuhanga Yesu arakora. Nukoze ai Yesu arakora. Atukuke Baba mu mwanya nguvu na wezo. Wigana Kristo. Umukristo ni umuntu ari mu migenzereze ye abayeho ubuzima bwigana Kristo. Paulo yaravuze ngo mugere kirenge mu cyaje, ngo kuko naje ngira gute ngo kigera mu cya Kristo. Mu yandi magambo, munyigane kuko naje ibyo nkora byose nzabikora ngerageza kwigana ibyo Kristo akora. Umukristo ndashaka kumuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere narivuze nica umukristo ari cya kabiri ndashaka kuvuga ngo ese umukristo arangwa n'iki? Icya mbere umukristo arangwa n'ubwenge. Ubwenge apana ubumenyi. Abantu benshi bazi matematike, bazi equation de second degré, bazi za logarithme, ndimo ndavuga mu Gifaransa kuko ari cyo nizemo. Abantu bazi x au carré, bazi y au cube, abandi bazi history, abandi bazi chemistry, abandi bazi physics, abandi bazi. Ariko ubumenyi n'ubwenge biratandukanye. Umukristo akwiye kugira ubwenge. Luka yaranditse aravuga ngo uwo mwana ngo akura ngo akuze ubwenge ngo kandi akura ashimwa n'Imana n'iki n'abantu. Umukristo ni umunyabwenge.
ikiranga umukristo ca mbere ni ubwenge. Kandi ubwenge ni iki? Ni ubushobozi bushoboza umuntu kwitwararika mu byo akora, kwitwararika mu byo avuga, kwitwararika mu bimubeshaho, kwitwararika mu bushuti bwe n'abantu, kwitwararika ahantu hose. Nibwo buza bukubwira ngo nukora mu mashanyarazi urasha, nugenda wambaye ubusa mu bantu urasema, nutukana ejo ntuzi icyo buzacyana, niwangana bizokugaruka. Ubwenge nibwo buza bubwira umuntu ngo warabyaye mu minsi mike uzashingira. Halo, ese murahari? Yego, muvuge ngo haleluya. haleluya. Utubona uyu musore wabyaye ejo bundi, karareba aba bana akababona ni bato, ni bato, ni bato. Umwana w'urugabo mukuru yari yagera hano witwa Soko, muramuzi? Uriya yavutse ejo bundi muri 2002 nari muri segonderi aravuga. Ntimwabonye ko ari umusore uwo bangana, umwana wa mukuru wanje bangana w'umukobwa aravyara. Umwana wa Yakobo ntumuzi be aravyaye, bavukiye rimwe. Soko yavutse mbere gatoya, be yavuka nyuma. Aravyaye abana babiri ari Burundi. Ejo bundi iyo umuntu agira ubwenge azayicara akavuga ngo naravyaye, dore abana baje, ejo nzoba mpaye inshinga. Ese nzoshingirana n'abandi? Kuko inyifato z'umuntu n'ubwenge bw'umuntu nibwo buza bugena abazashingirana nabo. Halo. Ubwenge bw'umuntu nibwo buza bugena abamugana. Ubwenge bw'umuntu nibwo buza bugena uburyo afatwa mu bantu. Ubwenge bw'umuntu nibwo buza bugena icyubahiro ahabwa. Ubwenge bw'umuntu Kristo niwe utanga ubwenge. Bibiliya mu gitabo cya Yobu izivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kumenya Imana nibwo bwenge. Abantu batazi Imana baza birirwa bahohotera, bameze nk'urusake ruza rubika nta gahunda. Sake zo kundondo zaga zibika nta gahunda. Niza hano numvise zazibika saa 3 saa 5 ukumva urusakero, ariko zaracanganyike. Hano ntiwomenya ijoro, ntiwomenya amanywa, ibintu byariva. Akitagaza biragwira. Atukuke baba na wewe. Esa sifiwe. Umukristo agomba kugira ubwenge. Bwana sifiwe. Maze imyaka kuva 93 muri Desembre kugeza uno munsi n'imyaka ingahe? Si 28 baye 28, maze imyaka 28 zanerekwa kuva mu kwezi kwa 12 93 kugeza uno munsi. Sindasuzugura pastor wanje, sindashwana na pastor wanje. Mu miryango ntibarampamagara ngo bambwire ngo ese wahanuye iki, wavuze iki, kandi bambizi hari ivyo mbazi, hari ivyo navuze, ariko namenya abo mbibwira, menya aho mbivugira, menya n'uburyo bwiza bwo kubivuga. Nta muntu urampamagara ngo ambaze ikintu camfashije si ubwenge bwanje. Nisunze Kristo ampa ubwenge bwo kumenya uko nitwara. Abana basaza batureze, natangiye gusengana na muzehe Serende muri 96 twaje kubataramira ahantu witwa kuw'Imbogo. Abantu bararwaye amapepa, abantu benshi hari abantu bagaza barwara amapepa. 93 nibwo twataramanye bwa mbere na muzehe. Up to now uretse no kuvuga ngo ivyo navuze, sinasirimbye mu nkandagire mu isafuriya y'abana. Twagaza tugenda iriya nta gahunda yabagaho. Hari nk'abagore bamwe b'abanyamwanda bagaza afate isafuriya y'ibishimbo ukayisanga mu bwinga mu kiranga, mwanezerwa kabiri kuva umuntu mu nkandagire mu bishimbo hano mu nkandagire mu bishimbo umuntu ngo akandagire mu mwaba Kristo mwe baba Karuvari mugira ubwenge.
ubukristo ni ukugira ubwenge. Bwana sifiwe. Igihe kimwe data yakoze ikosa, tubona uri umukristo, uyu pasiteri yo gukorera ikosa, aba bayobozi bo gukorera ikosa, aba ni abantu timuhamwumva ko ndi bubasigaze turi bubonane, muzi ndi bubabwire wowe usanga turi bupfupfurane hano mwasoze. Ariko nubwo aba bayobozi bo gukora ikosa abangaba, hari uburyo bwo kuvugana n'abayobozi. Alo, hari uburyo abayobozi baza bavugana, hari uburyo uzucaho umuyobozi wawe, hari uburyo uzubwira umuyobozi wawe, hari ahantu heza uza wegera umuyobozi ukavugana nawe. Umukristo agira ubwenge. Icya kabiri, kubaha imirongo ngenderwaho. Usomye Matayo 3:14 n'uwa 15 hagaragaza umunsi Yesu Kristo yagiye kubatizwa na Yohana. Yohana aramubwira ngo ese ni gute uhaye usa ngo ngubatize? Ko ari wowe ahubwo wagombaga kumbatiza, urimo urambwira ngo ni ngubatize jewe? Kurambwira ngo ni ngubatize? Yesu amubwira ijambo, aramubwira ngo ukwiye kubinkorera kugira ngo dusohoze ibyagize gute, ibyanditswe. Yohana yari yaravuze ngo umuntu ugiye kuza nyuma ngo azababatirisha amazi ndetse n'umuriro, ariko kandi ngo simfite n'ubushobozi bwo gupfundura imigozi y'ibirato byiwe. Ariko uwo nguwo yavugaga ngo ntashobora gupfundura imigozi y'inkweto ziwe, niwe yavuze ngo ngiye guca bugufi mbatize, kuko ibintu niko bipanze. Biriwe madamu ashawe piro nawe gerageza ko ntuhebuye. Mwana sifiwe. Mu rugo ingo zose zigira uko zubaka, uko mu rugo rwawe ibintu bifite uko bimeze, iwaje bifite uko bimeze. Kuva ashatse sindasangira n'umugore ko muranyo, kandi abantu bose tungana, uretse no gusangira baza batamika abagore bawe, uretse no sinzi ibintu, uretse no gusangira baza baja mu gikoni bagatekera abagore. Ibyo ni bisanzwe, kandi ababishoboye Imana ibahumugisha. Muri abagabo nyine b'ikino mu biki. Halo, ibintu bigira uko bigize gute, bipanze. Ibintu bigira uko bipanze, ibintu bigira uko bipanze. Yesu yubasha ibintu uko bipanze, ibintu bigira uko bipanze. Aca bugufi aravuga ngo Yohana ukwiye kumbatiza jewe, ngaca bugufi ukambatiza. Yesu akimara kumubatiza hagaragara ikimenyetso kigaragaza itandukaniro rya Yohana na Yesu. Imbaraga z'Imana zimanuka mu shusho y'inuma ziza ku bitugu bya Yesu. Ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana waje ngo nkunda, ngo nkamwishimira. Hanyuma mugire gute, mumwumvire kandi mumwubahe. Itandukaniro rya Yohana ryagaragaye wa munsi, ariko Yesu kuko yari umwana w'Imana yagombaga guca bugufi akubaho ko ibintu bipanze. Ibintu bigira uko bigize guteme bipanze. Amen. Umukristo azayubaha ko ibintu bipanze. Narivuze Matayo 3:14 kugeza kwa 15. Icya gatatu ni icya kane nako, umukristo arangwa no gusenga. Ngeze hano nahamagaye pastor, oya nejo nahamagaye pastor ndamubura, ndarakara nyine nk'umuyobozi. Ndavuga ndetse ni gute nogera mu gihugu umukozi wanje hano akaza kamushaka kamubura, ndaruha muzehe niwe wanyitabye. Ndaza hano
ndaza hano nagera hano ngashaka kamubura byagenze gute ambwira ijambo arambwira ngo yagiye mu masengero ngo ambwire ko yagiye mu masengero namye numva ngize ububasha buke imbere yiwe kubera iki z'amasengero sintinya abantu amafaranga sintinya abantu bazi kuvuga sintinya abantu bazi kurakara sintinya abantu bize karate sintinya bazi kurwanisha imitwe sintinya abafite imiryango ikomeye sintinya abantu bafite inkanije sintinya abari muri Amerika umuntu wa mbere ntinya umuntu urusha gusenga warayisasifesa umuntu kurusha gusenga azakuruta mu isi akurute no mu ijuru iyo umuntu akurusha gusenga aza kuruta mu isi akakurusha no mu ijuru ico gihe twahagurukanye n'abahungu benshi 93 barasenga 94 ngo bigere 96 bamwe baje mu gisirikare birarangira abandi twasigaranye abahungu bagiye mu gisirikare 96 ngo bamare gupfa abahungu bamwe twasigaranye abayumbe bokipa abagore baba abahungu bagiye mu gisirikare barabinjira batangira kubavyara barapfa barashira bamwe bari hano muri Kenya babuze na za visa zibajana hanze abandi bari na Kigali n'abagiye hanze n'abantu bene abangaba bafite isombe kumera nta kintu na kimwe ntaza yoga ntaza yitera parfait ntazi kwisiga ntaza noza mureke mbabwire niba ushaka kuruta abantu uzosenga uceceke usenga abantu bavuga wowe usenga abantu bakurwanya wowe usenga abantu bakuvuga ibi wowe usenga abantu biruka hirya no hino wowe usenga niba ushaka kuruta abantu ntukaje mu bindi bintu uzosenga nimuvuge ngo haleluya ngo heza Imana ishobora muzamuye ibiganza sema haleluya umuntu wa kabiri ntinya umuntu ushaka gutanga umuntu wese urusha gutanga gute Bibiliya iravuga ngo umuntu abiba n'icyazagira gute iyo umuntu arusha gutanga amafaranga nzi ko azanuka kuko umuntu ntazabiba amafaranga wasarure ubushomeri wasarure ubukene iyo umuntu abiba amafaranga azasarura amafaranga umuntu urusha gutanga ndamutinya kuko azanuta tukiri kuri isi no mu ijuru azanusha amakamba umukristo arangwa n'amasengero muri Matayo igice cya 4 Yesu ubwo akimara kubatizwa yafashe zira ngo aja mu butayu aja gusenga iminsi 40 n'amajoro 40 atarya Bibiliya ikavuga ngo avuyeyo nibwo yatangiye umurimo umukristo arangwa no gusenga muvuge ngo amina gatanu gukora cyane buriya reka mbabwire ubuhamya bwanje gatoya muri Karuvari muzi ko twatwubaka i Kigali murabizi ejo hari abatanze amasima ariko namwe muzotanga yanyu sivyo abakaruvari nta bugugu tugira umuntu wese ugira ubugugu aracafite isumu muri Karuvari nta bugugu nta buba buri wese uko ashoboye azatange mwohereza i Kigali kandi tumaze kubaka ahantu ha miliyoni 72 z'amanyarwanda twaciriye abantu miliyoni 3 kuzamura cyiciro cya mbere icya kabiri miliyoni 2 icya gatatu abantu ba miliyoni icya kane abantu batanga 500 icya gatanu abantu batanga munsi 500 icya gatandatu kuva ku 100 ukamanuka hasi turangije mpamagara abantu 5 bagenzi baje ndababwira nti sasa mureke twifatemo tugire buri wese dushake miliyoni 50 uko turi 5 ndababwira ngo jewe nzatanga miliyoni 10 namwe mumenye ko iki kintu ari twe kireba bare ngo bamare kwemera nagombaga kuba uwa mbere mu gutanga ayo mafaranga ngenzi inzu yanje yanga kugurwa ariko mvugana n'umugore namubwiye ntewe iyi nzu reka tuyigurishe utanga amafaranga ku ikanisa
arantinya nyine ko tarasangira kandi nyine arandeba nyine abona ntacyo yohindura ariko mbona ni nkahatishimye. Kurya kuvugana n'uwo mwashakanye ntibisaba ngo avuge, hari ukunda azagira ucya mu gahanga ukamenya icyo avuze. Abagore bagira n'ukuntu baza bavuga, natwe abagabo tuvuga. Umugabo yagize gutya yacecetse agakubita ukuguru hasi, uzumenya ngo ibintu ntabwo bimeze neza. Washaka ukaba wigiyeyo. Shaka amafaranga ko muranyuma. Yego. Shaka amafaranga ija mu Mutara kodesha hegitari 10. Maze ukodesha hegitari 10 fata umwana wo mu rugo w'umwishwa wanjuha, ndamubwira ngo nzoguhemba aya mezi abiri, ugende ushaka abakozi bahinge ziriya hegitari 10 baziteremo ibigori tuzosarure. Inzu nizaba yaguzwe nta kibazo, nizoba itaguzwe ibyo tuzokuramo aho tuzobitanga. Ndi pasiteri sinje wutanga nyuma y'abandi. Kwezi ibigori ngo bivemo duhinga ibishimbo birera, ngo ndangize fata isambu yisubiza abandi, kuko sinuja mu byo gushaka amafaranga n'ubucuruzi. Ndi pasiteri umwuka wuje. Halo. Ariko kuko gushaka amafaranga bidasaba kuja mu cyumba cy'amasengesho abantu ngo jetiya ngurumva ngo mana ugira icyo ukora, ntacyo yokora izokora kuco wakoze. Ibigori birera mbigurisha miliyoni 6, ibishimbo birera mbigurisha miliyoni 4 n'igice, amafaranga miliyoni 10 mba ndazibonye. Fata ya 500 yasagutse, shaka ndi 500, tanga ica 10 caya amafaranga arya naza ntanga nayinyubako, ntabwo ari ica 10. Fata miliyoni ica 10 ndayitanga, fata miliyoni 10 ndazitanga, ndavuga ngo jewe ndahiguye ideni ryanje twubaka inzu y'Imana. Ubu nyine ofisi zaruzuye kandi ni etage, ofisi zacu ni etage. Mfite ofisi yanje kagira icumba c'amasengesho, kagira n'ahantu baza bantekera icayi hirya ku ruhande, kagira narivuze icumba c'amasengesho narigize ngo ndacibagiwe canje kiri prive. Hari icumba, hari chambre y'amasengesho ingana naha musengero. Icumba c'amasengesho ushobora kuba kingana naha musengero. Hanyuma hakaba ofisi ya representa wungirije nayo iri hejuru. Hasi hakaba studio tuzaza dukoreramo amateraniro online. Ahandi hasi munsi yanje hari ama office azajamo comptabilité, aba finance, coordination ya paroisse n'ibindi byose. Hejuru nanone hakongera hakaba office ya coordination internationale, wa mu mama uyoboye coordination internationale nibikunda tuzuzana mu giterane gita. Uko byaruzuye turimo turashiramo amarange, harimo plafond nziza, twashize ibintu byose by'ingenzi bisa. Impamvu mpaye mvuga gutya, nta mukristo w'umunebwe. Umukristo nimuzoza ubona umuntu muhamusohoka hangaha buri cyumweru ngo wese wampaye 200 wampaye 200, niko numvise bazavuga hano, wampaye 200 wampaye 200, icyumweru gitaha wampaye 200, igikurikiye wampaye 200. Wewe wagiye mu cyaro wagiye gucuruza za screen protector, kuracuruza za ibiki n'ibiki, wagerageje undi muntu yarangiza akaza. Umukristo ni umukozi, ko Kristo ntiyigeze aba umunebwe n'isi. Sema haleluya. Umukristo ugomba kuba umukozi. Tugeze ku cyakangahe ni 6 aho ukora cyane. Igikurikiyeho Yesu yatoranije abo bagendana, yatoranije abo bakorana umurimo. Matayo 4:14 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 25. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo atoranya abigishwa be, atoranya abantu bagomba kugendana nawe, kugeza ubwo yageze kuri Petero aramubwira ngo ngusanze hano n'umuvandimwe wawe murimo muraroba. Ni Matayo 4 umurongo wa 18. Sanze hano muhamuroba, ariko ndashaka kugira ngo
mbabwire ko nshaka kubagira abarovyi b'abantu. Umukristo Bibiliya izivuga ngo kugendana n'abanyangeso mbi ngo bizavyonona ingeso nziza. Iyo umuntu agendana n'abanyangeso mbi uza wanduza ingeso z'umwuka. Nigeze kuragirana n'abahungu bamwe tutamenyereye kuragira, turagira mu ndego yo kwimishashu. Abanyaminembwe hano barahaza ngo turangize tugezeyo barambwira ngo tuje kurya imyagi, tuje guca imyagi mu murima w'abana. Turagenda tuja guca imyagi ngo dushike, tumaze guca imyagi tukagira igihungu kimwe c'igihomora bene iki ngiki giteye ubwoba, akundagura ibigori nka 6 ngo arangize. Sinzi uko yabigenje, ashaka ubushingo naho yagaza bugendana hano mu ikote, arashinga ubushingo ngo arangize arotsa ibigori ngo amare kuvyotsa. Naje ndi umuntu ngira amego y'ikigori, twese wambaye kuri ico kigori arakimpeza. Igihe twatubirya neza yari umurima duhagarara hejuru. Yari umugabo uzi kwiruka, apana umugabo bita yamuremye wo mu banyenganje hakurya, umugabo mugufi gutya wari uzi kwiruka biteye ubwoba. Abantu bose baravuga sasa mureke mushaka mureke kwiruka twicare. Atubwira sasa ngaho ni mumbwira, amaze umutima wanje urababara. Ndamubwira nti nukuri jewe ndakubwira uko ibintu byagenze, singiye kwikuraho amakosa ariko dore uko byagenze. None wa muntu w'Imana we, natwe twejeje ibigori, reka ngende je kuzana ibigori bisimbura ibingibi nayo. Arambwira atoke wewe ejo bundi mwaje wacu kuri Noeli yacu yagazi y'abametodiste yagazibera mu Gahwera mu banyenganje. None wewe ejo bundi wasuvuka ku ndimi, none uje kunyiba, uje kwiba. Amaze ntekereza ku kintu kijanye no kugendana n'abantu batari kuri gahunda. Umukristo azatoranya abo bagendana, ntazajana n'ababonetse bose. Iyo ujanye n'ababonetse bose uzumera nk'ababonetse bose. Ko muranyu bene ziyigisha abantu nje bazikunda. Urumva ngo ntigeze ngo abanezerwa ngo atwana dusengere ukubunyine ko nashamburiye mu mitima y'abantu. Hari ibintu bigomba kuvamo. Wirinda abantu mugendana, wirinda abantu muvugana, nimba ari abanyakenya, nimba ari abanyamurenge bari aha ngaha, wirinde utazonona ingeso z'ubukristo bwawe. Gikurikiyeho umukristo azafasha ababikeneye. Afasha abakeneye ubufasha. Yesu mu minsi yose yo kubaho kw'isi yagiye afasha abakene, agasengera abarwayi, akagaburira abashonje. Babaza iyo bavuze ngo hano hari umuntu wabuze amafaranga yo kwishura inzu, uzawumva uyu muntu wavyaye impanga, nizere ko mwagiye kumuhemba pastor, mwagiye kumuhemba. Imana ishimwe, naje ndaguhemba. Kanguhembe ngira ejo bundi navuze amadolari 200 y'uyu muvandimwe. Ubushize wari ufite akijima, none wake wari ufite akijima. Bwana sifiwe. Nawe ni shudeni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yagaza afasha abatishoboye. Imana ishimwe ko mwabonye umuntu ufite imodoka muri Karuvali. Yego.
abantu bagomba kukubyutsa ari bwo ukiryama gutya usi iriya modoka ni yanyu, murabyumvise, ni yanyu. Urumva nikora, iriya modoka ni yaba bantu bose, umuntu wese uzoja kubyara nawe nimuje kwa muganga ari nijoro uzomuhamagara nimba mwegeranye. Abantu yaje yararushe imbere akakujya ku rukweto Rwanda ari munyu bene uru rufite ibiraka ahantu hose, yarashegeye imbere akakabogobogo bene akangaka. Kubera iki? Kubera ko yifashishijwe n'abantu bose. Iriya modoka ni iy'abantu bose, ugomba gufasha abantu, imodoka yawe igafasha abantu. Amafaranga yanyu n'ay'abantu bose, ubutunzi bwacu n'ubw'abantu bose. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Imbaraga zawe udashoboye gutanga amafaranga, wogenda byibuze ugakorera amasuku umusaza cyangwa umukecuru uri hano udafite abana, wogenda ukamuvomera, wogenda ukamumesera, wogenda ukamufasha. Umukristo ni umuntu ufasha abantu bose mu gihe biri ngombwa. Umuntu wese ukeneye ubufasha, umukristo ni amaboko yiwe. Turi kumwe, muvuge ngo haleluya. Icanyuma mu birango Kristo azatanga imbabazi, ndetse akagera n'ubwo aziha abatazi musabye. Umukristo ni umuntu utanga imbabazi akagera n'ubwo azihereza abatazi musabye. N'aka kanya uvuze iri jambo numva umwuka arambuye ngo hari abantu babitse abantu mu mitima yabo, hari abantu babitse inzika mu mitima yabo. Igihe cyose umuntu yaba yaragukoshereje uko caba kingana kose, umubabarire kuva uyu munsi nibwo uraba ubaye umukristo. Ese ko birumvikana? Muvuge ngo haleluya. Umuntu wese wakubabaje ugomba kumubabarira, kuko umukristo ni umuntu wigana Kristo. Niko nababwiye. Yesu Bibiliya izivuga ngo abantu baramukubita bamuzamura ku musozi inyabihanga Igorigota, bamutera imisumari. Uko bamukubitaga, uko bamubabazaga, aravuga ngo ubababarire kuko batazi icyo barimo barakora. Umukristo ni umuntu uzutanga imbabazi n'igihe abo ari maraziha batazi musabye. Ntabwo ari ngombwa ngo abo tubabarira tubanze dutegereze badusaba imbabazi. Tuba dutanga imbabazi n'igihe abo tuziha batazi dusabye. Uvuge ngo haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muhe imbabazi abantu batazi basabye. Soreze kuri aya magambo. Imana yohereje Kristo mu isi. Kristo aza ahagarariye umurimo w'Imana. Hanyuma mbere yuko aja mu ijuru asiga haye umurimo abera. Abo bera abasigamwe abakuru. Yasize ubuyobozi bw'itorero. Yesu yasize ashizeho ubuyobozi bw'itorero. Paulo arandika aravuga ngo ubuyobozi bwose bwagize gute? Ngo bwavuye ku Mana. Imana ntabwo ari Imana ya desordre. Yesu Kristo yaravuze ngo wubahe so na nyoko, ngo kugira ngo iminsi yo kubaho kwawe ibone uko iba myinshi mu buzima.
Imana ikunda ordre. Yesu nyuma yo kuva ku isi yasize inshingano ayisigira intumwa, arababwira ngo dore uko bimeze, uko muzatwara intama zanje nuku muzabitware gutya na gutya. Hanyuma abakuru abaha inshingano, abato abaha inshingano, buri wese amwibutsa obligation ze. Umuyobozi amubwira ngo uzitwara gutya, uyobowe nawe amubwira kuzitwara gutya. Ndagira ngo mbibutse iki kintu, abakaruvari muteraniye hano, Bwana asifiwe. Ndashaka kubibutsa structure yacu. Structure yacu nari mfite amagambo menshi ndayahinnye kubera ko amasaha y'ikiriyo ndi kubona yageze. Habanza Imana, muri Karuvari habanza Imana, hagakurikiraho Assemblée Générale abakristo. Nyuma y'Imana hajeho abakristo. Ko muranyo, nyuma y'abakristo hakaza ubuyobozi. Ariko ubuyobozi, ko muranyumva, buhagarariye inyungu rusange za Assemblée Générale. Ni ukuvuga ngo uretse n'umukristo n'umwe mu bakristo, nanje representant legal, iyo nshatse gukora ikintu kitafitiye inyungu rusange abakristo, abapasiteri bose bagomba kwicara bakampana kagihindukaho, n'abandi afite kugihindukaho bagafata indi myanzuro. Bafite uburenganzira bwo kungura mu nshingano kuko duhagarariye inyungu rusange z'abakristo. Murimo muranyumva? Muvuge ngo haleluya. Nyuma y'ubuyobozi nta kindi gihari, kuko abayobozi ni abagaragu banyu. Ejo twari twicaranye n'umuntu, Revera Munyakazi, na representa we hariya yitwa Bishop Musinga, representa we ni Musinga. Ndamubwira ngo wewe Munyakazi, hari wa muhungu uzucuranga igisirimba w'inzobe n'indi hariya yitwa Clem. Ndamubwira ngo Munyakazi, uri umugaragu wa Clem. Nawe Munyakazi, Bishop Musinga ni umugaragu wawe. Ko muranyuma, abapasiteri turi abagaragu banyu, ariko turi abagaragu banyu bashinzwe kugira ngo ibintu bigire uko bigenda. Nababwiye ngo Yesu yubashe uko ibintu byari bipanze, kugira ngo ibintu bigende uko bipanze bikurikizwe neza. Twebwe abashumba nitwe dushinzwe gukurikiza ngo tumenye ngo iki cyapfuye, ikindi cyapfuye, iki cyapfuye cishwe na runaka, ni ngombwa ngo tumucahe tumugarure, tumucaha mu rukundo. Ubuyobozi muri Karuvari bufite representation. Nyuma ya representation hakaza coordination internationale, ariyo nikora bereye umunyamabanga. Hanyuma nyuma ya coordination internationale hakaza urwego rwa paroisse. Nibwo shaka kubibutsa, nararubibukije ubushize, ndashaka kongera kurubibutsa. Murimo muranyumva? Yego. Nimuvuge ngo amina. Pastor, sinagutumye umubare w'abantu hano kugira ngo ngwishingano hano kuri paroisse. Nimba ushaka kuzigumamo, nushaka uzosigarane n'aba bana batoya ariko bafite discipline. Uranyumvise? Bafite discipline. Umuntu wese utagira discipline azoja hano umuntu utagira discipline ntazoba hano, ntazobashobora. Nzamwitendekaho, nzamukandage, tuzurirana gutya, tuzurirana. Umuntu utagira discipline ntazoba hano muri iri kanisa, kuko Imana yaduhaye mission yo guca akajagari. Ko muranyu, umuntu utagira discipline ntafite ikibanza hano. Kandi nubifavoriza nawe ni wowe nzobiziza.
kurumva coordinateur hano ni discipline. Mbere kukuntu mpa agaciro discipline. Umugore wanje ntaragera mu biro byanje n'umunsi umwe, aje kundebamo tarakiriramo abantu habe n'umunsi umwe. Yaje ejo bundi azanye umwana ngo tumubarike. Umwana wacu wa kabiri yavutse mu gihe cya corona mu kwezi kwa kabiri, kandi avuka mbere ho gatoya atinda mu bitaro. Noneho corona irakara cyane, abantu amateraniro ararangira. Umugore wanje ntaricara, naramubwiye ngo nije wahamagawe nije mufunga. Birya by'abantu baza bahaguruka ngo mubwire madamu ngo nawaze basengera ijambo. Ikigabo kigahagarara aha ngaha ngo umugore ngo karasenga. Iki nimba warahamagawe n'umugore yarahamagawe. Ngo niwe representant regare ngo umugore ngo akabarevera. Iriya ni imikino y'abahazi. Ko muranyumva? Uyu ni umurimo w'Imana, uyu ni umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana tugomba kubaha, tugakurikiza icyo Imana ivuze, kubera ko nubaha discipline. Naramubwiye ngo umunsi uzohamagarwa abakristo bazabibona, naje zobibona, kandi tuzohamagarwa ngo ube pastori ntabizi, tuzohamagarwa ngo ube pastori abakristo batarabibona. Uzitwararike, uri umugore wanje ariko turi pastor unyungirije. Alo Bwana Yesu asifiwe. Ni umugore wanje ariko siwe pastor ugize gute unyungirije. Mwaba Kristo discipline. Pastor uyu ni ukuvuga ngo akorana na coordinateur. Pastor ashinzwe ubuzima bw'umwuka, ariko ashinzwe niwe chef wawe. Kurumva papa, niwe chef wawe. Ico yavuze ntiwokivuguruza, uwo mugira inama. Yaba atashoboye kugihindura ukiretira ukareka, ukongerejo. Pastor uyu kumwubahuka nukubahuka Karuvali yose. Dufite abakristo ubu nyine 1615 bari ku migabane yose y'isi. Ejo bundi muzamukurikira amafishe, twari dufite igiterane cy'abadiaspora, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari he. Hari umukristo nyoboye ukora muri banke y'isi, muri banke mondiale. Azanyubaha akambwira ngo papa, akanyubura. Ariko yubahutse ushinzwe coordination ya Amerika. Umuntu ushinzwe coordination ya Amerika ni umudamu Tianize, afite n'ubuhanga bwinshi cyane. Yiza ari umuntu nyine urahusanzwe. Amwubahutse gato, habe nubwo akora muri banke mondiale, no mubwira ngo toka wubahutse inzego z'ubuyobozi. Kubahuka inzego nishiriyeho ni ukunyubahuka. Ni ukuvuga ngo wubahutse urwego nashizeho nije ubututsi, ututse urwego nashizeho nije ubututsi. Umuntu uzosuzugura uyu coordinateur uyu nguyu ukamushigikira, uzoba uhaye agaciro abahe bagutuka. Abazatukuye bazaba bagututse. Uyu ni ushinzwe coordination y'amadepartement yose. Amadepartement yose. Ni ukuvuga ngo ayoboye abashinzwe departments bose. Nta ushinzwe kumuvuguruza mu cemezo. Yovuga ati nuko bimeze mukaje inama, ariko ibintu byo kuvuga ngo urumva oya, kurumva ni wowe coordinating ama departments yose. Ushinzwe departement nimba ushinzwe abamama ninde? Ni wowe. Nta mugore ugomba kuja kureba coordinateur akunyuze. Agomba kubanza mukavugana, mukumvikana icyifuzo cye ukakigeza kwa coordinateur. Coordinateur akaja kwa pasteur. Nyuma ya pasteur hakabona gufatwa umwanzuro. Umugore yaje inshuro zibiri wawe niya gatatu akaza ntumuhe service, nibwo yogenda akavuga ariko nabwiye umuyobozi wacu ndamubwira ngo nakora iki ntaco yakoze. Ese murabizi ko ibyo bibazo bihari kuranyu? Nuko ni ku buryo bintu bizabigenda. Ariko nta mugore ugomba kuva mu bagore ngo yirukange kwa pasteur. Urumva pasteur ngo ibintu biri wacu, urumva ngo hari abadamu bamwe bagomba gusurwa ngo ntibahe basurwa, ngo none ngo n'umuyobozi wacu ngo ntaha yavyitaho, ngo none rero ngo none. Ibyo nakajaga. Ntagomba kuza kwa coordinateur, agomba kuza akakunyuraho wewe akaba ari ujana ubutumwa
kwa coordinateur agafata umwanzuro. Niko ibintu biza biba, ntabwo ari akajagari ko kwiruka ngo umuntu wese avuge ngo ndavuga naje ndavuga ta naje ndavuga. Bwana sifiwe. Pastor nakora amakosa azayabazwa, coordinateur nakora amakosa azayabazwa, umuyobozi wa mama nagira amakosa azayabazwa, uyoboye abagabo nagira amakosa azayabazwa, uyoboye departement nagira amakosa azayabazwa. Ariko nta mpamvu yo gucanganya inzego gusa nkaho hari ibintu bidafite umurongo bidahari. Jamais. Discipline. Kurumva pastor? Discipline. Nagiranye ikibazo n'abayumbe benshi b'Ikigali ngo ntibaza basirimu uko bashatse. Bari ngo hari umuntu ufite kibwana hano ngo wa mugore uzana hano. Ndabwira nti muze mubikorera hano. Ahayobowe n'abandi ariko aho jewe nyoboye antake se bagabo Christophe timuzoza guteroriza abantu mu matera. Nimba ari ibiheko biza bifatwa mu mwuka naje shambura ariko zabifata neza gashambuye neza. Ni ngomba ngo urira abantu usutuka abantu ngo urumva tawurumva. Bwana sifiwe. Ni kwinzego zubakitse. Pasiteri ntakwiye kuja mu bintu bya departement dore ubijamo n'uyu hanyuma byamunarira akaguha raporo mukagenderera umuntu wa departement mukamutunganyiriza. Ufite ubushobozi bwo gushiraho umuntu no kumukura. Ufite ubushobozi uvuga ngo umuntu ntakongere kugera hano mu rusengero kuko ateza akajagari. Yakunanira ukambwira dufite abantu hano b'abayobozi tuzira. Ntabwo naje muri iki gihugu gushaka gushinga itorero, ndafite abantu nanyuzeho. Hari abantu bahari. Imana ntiyongaya, umuryango avukamo ntiwongaya. Ufite ubushobozi bwose hano. Ufite ubwo bushobozi hano. Gusa bwo gukora ikintu uhakikisha ko nta muntu urenganyije, uhakikisha ko uhagarariye inyungu z'Imana. Impo yararemye. Ko muruva mu baririmbyi. Pastor ashobora kuvuga ngo korari ntaho muje. President ninde? Niko sha. Ubwo wambaye karavati twamuhagarara ngo ndanze ngo twari twapanze sorti ngo nimba utavyemeye ngubwo natwe ntituzongera kuririmba. Iyo ni nyifato nyaba. Mu rugero ntaze sivyo? Afite kuvuga ngo sorti ntikibara. Pastor afite kuvuga ngo uno munsi wa none korari ntiririmba murareka kuririmba. Afite kuvuga ngo uno munsi wa none dore uko mbonye ibintu bigomba kugenda. Bwoko bw'Imana Calvary. Nusigarana nawe nuri hari yose umuhungu wawe. Urumva pastor muzosenge muri babiri na Nikora cyangwa nuri ariko bifite ordre na discipline. Ntabwoba nta mpungenge dufite z'abantu. Paroisse ziruzuye. Iya hano ni inanirana zakujana hano. Ariko je ne favorise pas les bêtises. Sinza favoriza bêtises nakajagari. Je ne favorise pas les bêtises. Ahandi birashoboka ariko hano ntibishoboka. Ahandi birashoboka uzuvuga ibyo ushatse ushake gutwara ubuyobozi bwo ariko hano ntibishoboka. Umuntu uzubaho kuyoboye abagabo akamwubaho ukari umugabo uwo tuzohangana nawe. Inzego z'itorero zose zigomba guhangana nawe. Umuyobozi umudamu uzubaho ku muyobozi w'abagore azabihanirwe by'intangarugero. Umuhungu uzorenga ku buyobozi bw'urubyiruko akaja kugira ibyo asobaganye uwo muzomuhane by'intangarugero. Uru ni urusengero rwa ordre, ntabwo ari urusengero rwa kajagari. Bwana sifiwe. Kandi babwire mwa bakristo nababwiye ngo nyuma y'Imana nimwe aba bayobozi nubwo bafite izo mbaraga ntibakabarenganye. Muzosenga Imana mumenye ngo hano ni iwanyu. Abakristo hano ni iwanyu. Mufite uburenganzira nk'abana mu rugo. Mufite uburenganzira bwo guhabwa ibyo musabwa byose. Kuba urugabo mugomba kumutabara. Undi yakora ubukwe mukamugerera mu bukwe. Umushumba akamwitwaraho neza akamushingira akamugenzereza. Aba ni abagaragu bawe. Muzuzanye mushire hamwe muhuza imbaraga muhuza ubwenge. Bwana sifiwe. Muhaguruke dusenge dusoza. Bibiliya yatubwiye ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa.
twese duhagaze Imana ibahe umugisha. Nta wundi mfite Mvugira ku Mana, nta wundi mfite mfite Mana we uvugira ku Mana, nta wundi mfite mfite uvugira ku Mana. Ebeneza Ebeneza, Mana wa uzavuye. Ebeneza Ebeneza, Mana wa uzavuye. Ebeneza, Mana wa uzavuye. Ebeneza Ebeneza, Mana wa uzavuye. kadusenge twese niba ntacyo bibatwaye mwuzamura ibiganza muvuge ngo Mana y'imbaraga Mana y'imbaraga, ubane natwe ubane natwe, uduhe kwera imbuto uduhe kwera imbuto, uduhe kwitwararika uduhe kwitwararika no gukora ibikwiye no gukora ibikwiye, duhe kuba abakristo nyakuri uduhe kuba abakristo nyakuri, imbaraga z'umwuka wera zitubeho. imbaraga z'umwuka zituwe. Icyumweru kiri imbere yacu turagisengeye Icyumweru kiri imbere yacu turagisengeye, ukibemo nk'Imana ukibemo nk'Imana, wiyubahishe wiyubahishe, uturwaneho uturwaneho kandi uturwanirire kandi uturwanire mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu. amen. Amen. Urakoze cyane ujana amahoro y'Imana. Imana ibane nawe.